Dobrodošli ljudi u moj video, ja sam Dodo i danas ću vam pokazati neku igru koja uopće nije kopija. Recimo igrali ste Grand Blue Fantasy i dosadio vam ili jednostavno niste dobili waifu ili ste čitali Cardcaptor Sakura, ali vam se ne sviđa. Pa onda imam perfektnu igricu za vas. Zove se PlayerUnknown Battleground. Ne zajebavam se, stvarno se tako zove, PlayerUnknown Battleground. Nego, pošto nemam više ničega što mogu izgubiti, zašto ne uskočim u igricu. Obožavam Unity igre, stvarno. Mislili ste da ćete vidjeti igricu, ali to sam bila ja, reklama. Ja mislim da vi prvo što treba doći u igricu, a da izaberete ime i to ću ja učiniti. Odlično. Pošto imam ovako dobar fon, ne znam zašto mi je stavila opcije na good. Nisi pro gamer ako igraš na low ili normal. Nego idemo krenuti tražiti igru, pitam se što može otići po krivu. Iskreno očekivao sam igricu iz top-down perspektive i ono što sam očekivao je zapravo super. Iskužiti ovo, nisam jedini jadnik koji igra ovu igricu. Već vidim kako će se ovo završiti. Ping preko 500 je uvijek dobrodošao. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Ne znam da li sam ikad spomenuo da su kontrole čudne plus tamo neki drugi lik. I taj lik je nestao. Znaš, možda bi bilo ipak lijepo da imam nekakav zvuk u igrici, ali očito da ga nemam. To je bila moja papiga, inače pronašao sam mačetu. Sad je pitanje da li mogu nekoga ubiti s tom mačetom prije nego što izađem iz igra. Inače, tamo je jedan lik. Kud mi sad Nikola krene slat poruke? Eno, vidim zgradu tamo, pitam se šta će se desiti kad uđem. Spoiler alert, zapet ću. Da li ovaj plavi krug znači isto što i onom Fortniteu i BattleUnknownu kada si u njemu ne krepaš ili tako nešto? Nego još jedna zgrada, ajde da uđem i u nju. U stvari, znate šta, dosta mi je. Inače, evo, hvala vam što ste pogledali ovaj užasan video. Možda snimim još jednu ovakvu retardiranu igricu u sljedećih par mjeseci, ko zna. Možda baš ja. I ne znam više što da kažem. Ode jest. Sad će mi ručak. I gladan sam.